I pozdrav ljudi, evo nas Mukešo. Danas ću vam pokazati kako ja i moj brat učimo slova, jel tako, Bibu? Evo ga, reci A, B, C, D, D. Đ, Đ, E, F, K, 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 E, F, G, E, F, G, A, B, C, T, D, Đ, E, F, G, H, I, neću, mislim da ovaj video jako kratko traju. Sad sam vam htio pokazati kako ja i on učimo slova, tako? Hoće još? A što? Hoće on flašu jesti? Tako da znate. Znači, evo malo sam što radi zadaću. Ovo banane. Ovo banane. Sestra, pa snima mene. A ovo je moj brat. Evo ga. I to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako niste, uzmite like, subscribeujte se ako još niste. I potom vidimo se do sljedećeg videa. Ćao.